Ngithanda ukubingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Ngithanda nje ukuxwayisa abazalwane egameni likaJesu ukuthi singamkhonzi uNkulunkulu njengabantu abayihudulayo okusengathi asithande. Ngiyafisa ukuveza lokhu ngoba abantu abaningi abakaze bayisho lento. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uma umkhonza umenzela ifavor, kodwa usuke uzama ukuzenzela wena ifavor kuyena. Ngoba khona abantu abakhonza uNkulunkulu kube sengathi uNkulunkulu ubancengile ukuthi bamkhonze. Ngiyafisa ukuthi lento ngikhulume ngayo namhlanje ukuthi ungacabanga ukuthi uma wena usuyeza ukuthi usudinekile ukumkhonza uNkulunkulu, ubonakala uyihudula ekumkhonzeni kwakho, bese ucabanga ukuthi uNkulunkulu ungincengile phela uNkulunkulu ngimphakamise. uNkulunkulu akakuncengile. Ufuna uyazi leyo nto, ake ngikutshele mina. Uma usabona kunabazalwane abakuncengayo bethi sicela ukuthi uye enkonzweni, kusuke kuyena uNkulunkulu esuke ezama ukukutshengisa ukuthi ukuba ubuwazi ngabe wena oncenga uNkulunkulu, hayi kuba abantu abancengwa wena on behalf of God. Ngoba lento yokuthi ukhonza uNkulunkulu engathi umenzela ifavor izokujikela ngelinye ilanga. Yokujikela mhlobo wami. Obuza kuthina sike sabona abantu thina bejikelwa ukungamlaleli uNkulunkulu. Zabajikela izinto. Kwathi kade khuzwa kuthiwa musukwenza ukuthi wathi mayisayithola sekwenye indawo waqala manje wabuka ngenye indlela wafuna kube sengathi uNkulunkulu angambona njengomuntu ovalued kuye. Kanti uma ungamvaluishi ngalutho uNkulunkulu empilweni yakho, umthatha isinomi kanjani, naye uzokwenza njalo ngesikhathi mawusuhlaselwa izinto. Kufika lokho nje enhlizweni yami namhlanje ukuthi ake ngisho njalo, ungamkhonza uNkulunkulu ngathi ukuncengile. Akubu wena oncenga uNkulunkulu ngoba uyazi ziningi izinto asekwenzele zona. Uyabona nje ukuthi akudale wasebenza omkhulu kabi umsebenzi. Wena ukwenza lutho phambi kaNkulunkulu. Ukhumbule ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi wena umthandi. Uyakuyena ngoba ufuna izinto zakhe. Ukhumbule ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi wena uthi usebandleni noma usenkonzweni ukhonza usuke uyicabangela indaba zakho la uhamba khona ujabula khona. Ngoba uma uthando kaNkulunkulu ngekho kuwe ubonakala kanjalo, uthi uphakathi enkonzweni ubucabanga indawo zobumnandi ukuthi fanele ngabe ngisendaweni ethile, fanele ngabe ngisendaweni ethile. Ungacabanga ukuthi uma ukhonza uNkulunkulu umenzela ifavor, mhlambe khona imendlela ayitholayo ngokuthi wena umenzela ifavor. Akukho imendlela ozakhayo uNkulunkulu, akukho dignity oyinika uNkulunkulu, akukho lutho. uNkulunkulu une dignity nje njengalokho enayo, igama lakhe liphakeme njengalokho linjalo. Ngoba uNkulunkulu uyasazi masemkhohlisa. Ungacabanga ukuthi ngamkhohlisa ukuthi uyamthanda, ube wazi ukuthi awumthanda uNkulunkulu. Uthi kuPetro namhlanje ekhuluma noJesu, ubuzwa uJesu uma sifunda incwadi ngokaJohane chapter 21. Ngencwadi uJesu waze wabuza kathathu uPetro uthi, Simon kaPetro, uyangithanda na? Simon kaPetro, uyangithanda na? Simon kaPetro, uyangithanda na? Uthi yipha izimvu zami. Uthi ngoba Petro usemusha wawuhamba la uthanda khona. Uthi bheka usumdala uyoyiswa endaweni ongayazi, uyiswa endaweni ongayithandi, ugqokiswa izinto ongayithandi. uNkulunkulu uyasazi ukuthi siyamthanda noma siyela ukuyodlala noma ukuyochitha isizungu enkonzweni. Uyasazi. Ubuzwe kwaze kwakathathu uPetro waze wagcina manje wanokusaba wathi uyazi wena Nkosi. Ngoba uJesu lembuza kade ubuza
ubebuza eqonda into uPetru azolingwa ngayo. Sengathi ngingasho njalo namhlanje ngithi uma uNkulunkulu uconnecte kakhulu naye, umoya ongcwele uzokutshela izinto ezizokwehlela endleleni yakho, usheshe ukhuleke ukuze zideduke endleleni. Uthi uJesu, Simon kaPetru uyangithanda na? Uthi yebo Nkosi, ngiyakuthanda. Uthi Simon kaPetru uyangithanda na? Uthi okwesibili uPetru, yebo uyazi na Nkosi ukuthi ngiyakuthanda. Uthi okwesithathu, waqala manje waphatheka kabi uPetru ukuthi kanti uJesu yini le ayibuzela kangaka. Kanti uJesu uyazi ukuthi khona isilinge esizayo esizomenza uPetru amphike uJesu. Kwase ngathi singaba abazalwane abazohamba nomoya ongcwele ozositshela ukuthi kuziyilinge esizomphika ngazo uNkulunkulu ekufanele sisheshe sikhuleke, sisheshe sikhwice izinkalo zethu, sisheshe sibophe izinkalo zethu, simemeze omdala weinsuku, simemeze umafunga angakujiki, simemeze isiqalo nesiphetho, simemeze ubaba ngathi akekho kanti ukhona. Sithi Jesu umsindisi wethu, sisindise kule nkemba yesitha neyobumnyama efuna ukuvukela ukuphila kwethu endleleni, ukwenzela singaliphiki igama lakho. uNkulunkulu asigcwalise ngenkazimulo nangobukhosi bakhe nangodumo. uNkulunkulu asisize la sihamba khona, sihambe nomoya ongcwele ukuze akwazi ukusitshela ingozi ezayo, sikwazi ukuyigwema sisenesikhathi. Umusa weNkosi yethu uJesu, uthando nobudlelwano bukaNkulunkulu ebingathi ngaphumula phakathi kwethu sonke, usigcine usilonde njalo njalo kuze kube phakade. Amen.